page 208 209 ka tafsir al-Qur'ana de sura 10 suratu Yunusa makkiyatun. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra wallahu a'lamu bi muradihi. Ko Allah andi ko fandi e de kalfe do tati. Tilka dun do ayatul kitabi ko ayaje deftere denni al-hakimi nyenyu den. Akana linnasi elatan yimbe ben ajaban ngalaw, ajaban kawe, ajaban hawnare an awhayna fi meden wahayni ila rajulin faade gorko minhum jeyaɗo e maɓɓe meɗen wi'imo an sikoni andiri nasa waajo yimɓe ɓen wa bashiri alladina weltinira ɓen amanu gomɗinɓe anna lahum wonde hino wodani ɓe qadama sidiqin darorde gongunde inda rabbihim nokku ka jomi maɓɓe. Ko ɗum hawni yimɓe ɓen? qala alkafiruna heferaɓe wi inna hada wonde o ɗo nelaɗo la sahirun wo wallahi ko bilejo mubin feññinɗo bileyagal. inna rabbakumullah ande dey ko jeyi on ko Allah subhanahu wa ta'ala alladhi on khalaqa as-samawati taguɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ndin fi 6 ayyamin ener balɗe 6 thumma stawa refti o fotondiri ala al arsh ka hoore asi yudabbirul amra himo toppito fiya keɗen ma min shafi'in ala e tefowo mono tefa illa min ba'di idnihi sona e ɓawduga e makko. dhalikumullahu koɗo allahjo moɗon rabbukum woni jomi mon fa'buduhu rewemo. afala tadakkarun e ka on wajitotako ilahi ko faade ka makko marji'ukum woni ruttorde mon nden jami'an on nden dangal wa'adallahi ɗum ko fodore Allah haqqan ko gonga. innahu no Allah yabda'ul khalqa kankon ko fuɗɗi tagu ngu kanko tun thumma yu'iduhu rifti o gaynitoto ngu o rutta e ngu liyajziya fi yoɓe alladina ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi bil qisti non ɗiri walladina ɓen kafaru yedduɓe lahum no wodan ɓe sharabun jaran min hamimin immorde fatuɗan wa adabun e lette alimun musude bima kanu sabu ko ɓe laati kon yakfuruna hiɓe yedda. walladi kanko Allah woni on ja'ala shamsa waɗɗo nangen duya an jalbunge wal qamara waɗi lewru ndu nuran marndu annora wa gaddarahu o eɓɓindu manazila eɓɓanindu jipporɗe li ta'lamu fi yon andu enele adada sinina kontore duuɓi ɗin wal hisaba e hasbore. ma khalaqa Allahu Allah tagirali dhalika ɗum ɗo illa bil haqqi sona sabu gonga fenande hunde ala ko wawi. yufassilu ayati kanko Allah mo fensitana ayaji de li qawmin wonande ɓe ya'lamuna ɓe no anda. inna fi ikhtilafi layl ande woni e lutindiregol jemma on wannahaare e nyallanga. wa ma khalaqa Allahu e koko Allah tagi fi samawati ka kammuli wal ardi e ka leydi la ayatin mandeji jani li qawmin wonande ɓe yattaquna ɓe no hula Allah subhanahu wa ta'ala. innal ladina andena ɓe la yarjuna tawɓe tijjaki liqa'ana hawrugol e ame waradu ɓe suɓike ɓe weltori bil hayati duniya gurdan atuna ɗan watama annu biha ɓe deƴiri e ɗan ɗon walladina e ɓen humɓe kañum an ayatina gaye ayaji amen e ghafiluna ko ɓe welsindiɓe ulaika ɓen ɗon ma'wahum werde maɓɓe nden annaruka ka yite bima kanu sabu ko ɓe laati kon yaksibuna hiɓe faggito. innal ladina andena ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli gollili moƴƴi yahdihim rabbuhum jomi maɓɓe fewnayɓe bi imanihim sabu gomɗinal maɓɓe ko ɓe jogii kon tajri hino ila min tahtihim sengoley maɓɓe alanharu canɗi fi jannati naim e nder aljannaji nema. da'wahum noddadu maɓɓe ko ɓe rewata Allah kon fiha nder ton subhanaka allahumma ko kolkolngol ɗo sena e wodanima ya an jomi amen. wa tahiyyatum hiwrandu nun kadi hakkunde maɓɓe fiha nder ton salam ko wigol assalamu aleykum. wa akhiru da'wahum sakkitorde noddandu maɓɓe ndun ko ɓe toroto ton kon ko wi'igol ansi ko woni alhamdulillah yettore wodani Allah rabbil alamin jeeɗuɓe nder nden on. walaw yu'ajjilu Allahu hara Allah hino hawjinanayno linnasiɓe ɓen asharra bone on isti'jalahum wono hawjiniranta bil khayri moƴƴere nden a la qudiya ilayhim harayno mayde nden ñawanoma faade maɓɓe ajaluhum lajal maɓɓe ngal. fa nadaru alladhina kono meɗen tertade tumɓe ɗo la yarjuna tawɓe tijjaki liqa'ana hawrugol e ame min accaɓe fi tughyan ɓe nder beere maɓɓe ne ya'mahuna hara ko ɓe weemuɓe. wa idha massal insana simemi neɗɗon addurru lorra
da'ana o nodda men li jambihi ka beccal makko ara mo wali ɗon o waccata o immo aw qa'idan maray mo jooɗi o waccata ha o daro aw qa'iman maray mo dari o waccata ha o jooɗo ka bone o memi mo ɗon ko ɗon o noddata men o tuuba o lirkito falamma kashafna tumande men huncuno men itta anhu e makko durrahu lorra memo kamo kan marra yi'ahi mo wontita ka allam yad'una asikkay o noddali men ila durrin faade ka lorra massahu memo kamo kadhalika konni zuyyina cuɗirana lil musrifin wonande feƴƴintinaɓe boneji ɗin ma kano konko ɓe laati yamaluna ɓe golla wala gada halakana gomɗi men halki alquruna gireli ɗuɗuɗi min qablikum kadi ti on fi honnu lamma zalamu ko tumande ɓe toñuno waja'atuhum ariɓe addani ɓe rusulum nelaɓe maɓɓe ɓen bilbayinati hujjaji feeñuɗi wama kano kono ɓe laatanoki li yu'minu hiɓe gomɗina kadhalika ko wonani najzi men yoɓirta alqawma almujrimina yimɓe bomɓe ɓen thumma ja'alnakum rifte men waɗi on khala'ifa lontiɓe fil ardi ka leyde min ba'di